1-2 akcije, evo ga, Vukota, ošišani dečko, da vidimo. Vukota, dođi kod tata. Ne ruku tu. Da vidimo kakav si, ajde pogledaj, ovdje vidi Vukota, maca. Kako sam ga šišao? To je dobro roka, šiša. Ne znam roko, brate na roko ili slobodno. Mama, evo. Ajde popijemo, ovo nije. Ne smijemo kafu. Što? Ne voli on to. To je pravi crnogorac. Ostavi mač. Ovdje vidiš macu. Ajde Vukota. Vidiš Mila. Vidi kako je tata im lep. Gotovo? Ja sam vidim da je to drugo dijete. I evo je moja... Kako me lijepo. Je moja žena Milosa, lepotica sa Cetinje. Gdje je tamo, jedan pramen, jedan ovo. 2 put sam ga morao preći. Naravno, Vuk Đuričić. Malo je ostalo, ja? Ovo se čulo da se to mašina radi. A ti Milosaka počne radiš. Dođi,